Santa mwithikisia na musiaisia wa Thiani FM wase witu we vinya witu umuthi ti wagiana tu umuthi ti wa katatu matuku 17 mwai wa thanthatu 2026 chuma chukite muthenya tu umuthi tuketha matuku 24 mwai wa thanthatu nitwisikela chethiwe kwambia matuku asu 24 miaka ile mivitu ila ni 2024 ila muika manthe no ya Kenya ala tumeta Gen Z mo kilile na kukile wase na kuleana na finance bill ya 2024 kila jati ye kila mundo no kisi muika ndimo waiwe ainge ni makwati we mathi mabi nge wakundu na manya mawa mesa ule kuyange mpaka omonde tutese kula maendie si koila iwe tawata si atwaye yagwa ne mebea ituke bathokanio ya usese na kwa kilungu chata miagele kwithitwe na mawoni kibathokana na kume webinda yukile binda ene ndemeka lata mekuandamana siko sia wasi wa mathayo siko sia andu kuumewa mali kwana wasithitwe siko sewa na utunga etinunike na utunga etinundo chumwane ke president atanamba kuulugana kuthiko ya Ufaransa State House no na kwati report ya zama ya kutete haki sia mwene ndeba Kenya kana Kenya National Commission on Human Rights kukonia compensation kana kuwebwa kwa ene ndela mo waiwe ala maumiwe ala makwatiwe na mana mawa mali ana ngiwe na zindu sia muthembosu na nikindo kwa kikuete maboni kibathukanio kana gikuete miwile kibathukanio umundi ninona ti umundi iyo ninoni amwe mahala yumathirikia ala maise ciana ala maumiwe ala makwatitwe nyara mathacia ti enough ni sawa ne waise no twiva lakini twenda we ta president utwite wekio ithi ala twakunikie either twaise ciana kana twaumiwa na ningwitikelana namo kindu cha keli president kutamuka na kwase nitubathite 2 billion cia kwibandwa na ika break one down ithayo alamo waiwe maiwe 2.5 million alama nya maiwe tocha 2 million mpaka mundu ola wakwatie maumise maini ngili 50 for one kiki onania kana president Ruto ni witikilile kana serikali yake nithekie makosa serikali yake ni owaie nende mayo serikali yake ni yakwatie na ya na maasia nende mayo serikali yake kwanzie mwaka nengi ne ya usikie kana yasia yesia mali ya nende mayo yanangwa na nicho gitumi tubikie buba kuiba which is okay lakini ekulyo ni milioni ile na nusu kwangelekani amuikala ingi tu nena mo waiwe miaka yesu na methite mayowa na amuika very young mena future 20 years 18 years 19 years onasiana ingi utwewa hata emali I think peka mwana kwa wiwe neka primary nene kaina kana ministry class 8 kena future ndasa milioni ile na future ino that ilwa nisia nene ezuni maybe in a debate ya ebinda yenge no twasie milioni ile na nusu wa milioni ile maybe ni kwa chalia cha sorry cha victims lakini ekulele nene ezibeke nduketa wa blood money mbeza si antaka me mbeza hivi either no mbeza te kuiba pate undunge no qualify kwetwa blood money kana mbeza si antaka me elangu asia pate undunge ne asiata na asia president kwetekela kuiba ni kwetekela kana serikali yake ni kie mavitio now kina Rex Masai kina Erikson na langi onde mo waiwe nando ando ama mo waiwe nao either ni maofisa ama polisi maina uniform mata ina uniform maiungu wa watho wa mundu kana command ya mundu na zindu cia muthembosu so for me kila kwamba kukambe ni ela leta wa culpability na accountability ni kwa asiati ethande ba ai lobby nitwese command ya polisi lobby the iliata nethane tukitikela kuiba ndo mo waiwe twetekela kana serikali yo waiye twenda kuona ala mo wanie nao baibi kwa kotini baisilelwa ndukolwe mbesa 2 billion ni koti la tuwebite nyena aku
nyendi akwate buti ngo wana wendo akwate buti uko wana what if ketha me ukwatikana ne muma blame wakwa kuwana ketha ne mume kuilelwa muiyozu wa kumya mbesa ila sekweva victims ya na on top of that maizo kama yuko mano na meya nondo kweva te enough kweva kwemaanisha hata maybe 24 na 25th amwika maito meaza toketha na maandamano makulirikana ala moiwe twizio hata baiko wa wandu wange twizio hata alama katumwa kukwela kana kuthinikia meate anu baikazi ya okay tondo to wane mekuwa aithuru wacha tupige risasi tuwe katuwa tondo ne mekuwa. So for me the most important thing on a team besa ta kuona ala mowanie maikwatwa makabikwa kotine makazikate wa na makogwa.